جستيك تي في جارك دن دم باش تماشوان هيجان بنيف روجي د ساعتا نيف روجي دا ديسا بهفرنا دي بشاني روجي دا ديسا ويبري ملچان كردستان بدا خيانيا داوي يا ناوند راگهاندن و چاپمنيه يا هپگه هم تيكلداري ايريشن ارتشا دولت اتركا داگر كر هم جي تيكلداني دستوردانا هيزنگريلا يا الوان ايريشان مي دا خيانيه تواهي بين سر اكرانين و جوره بخوينن راگين وكيدن امي در حقي بانگا اشتي و جواكا ديمقراطيك يا ريبر اپو باخون 4 نیسان بو روجبونا ریبراپو هات پیروز کرن بریاوی هفدیتنا مالباتی پیکات هم جالی عمر öcalan هم جالی مهمت öcalan و هن پیامین ریبراپو به جواکی راحتن پاروکرن پیامین گرینگ بون در حق وان پیامان ناوروکا وان پیامان ده امی باخون و حوالی می روزنامه وان زنار یلدز د نیو روزه ده مربه پیره برفرهی بنرخینه بله تماشوان جمع گوت امی قالا روشا داویال جاین کردستان هرمین پاراسنین مدیا بکن وکا هر روش دیسا آگاهداری ہے جعالی ناوندا راگهاندن و چاپمنی ہے پگی و تیکلداری ایریشن ارتشا دولت آترکا دا گر کرد دیسا دستوردانا هیزن گریلا یالوان ایریشان ده ویب سایتا هیزن پاراسنا گل ہے پگی ده او دا خویانی هاتیه پاروکرم بسرناوی برسوا ایریشن ارتشا ترک آدا گر کر هات داین دا خویانی ایرو جعالی ناوندا راگهاندن و چاپمنی هپگی و هاتیه پار وکرن هپگت بیجا آگاهیم برفره این سر ایریشن ارتش آترکا داگر کرد و برسوا هیزن میال هم بریوان ایریشان بویرنگیه پیشی قالا ایریشن به بالا فرین شردکه بل دیجی کیجان قادم پیکاتنه هپگر آدگینه دبیجه 3 4 5 و 6 نیسانی قادن دیرشه یک مالی گره کن ای هرما گاری 8 جارم دیسا قادا برخودانی یاسینین الهرما خاکور که جاره که قادن برخودانی این شیلازی درگلی بیشلین هرما متینای 4 جاران بگشتی 13 جاران به بالا فرینشر افقاد هاتنه بوم بکرن قالا ایریشن بجاهیجی دکه دوام ده ناوند راگهاندن و چاپمنی هپگه ایریشن بچکن گران توپ و اوبسان پیک هاتی اف ایریش ده دروجان ده پیک هاتنه 4 و 5 نیسانه هپگت بیجه قادم برخودانین برزینه شهید شریف لولان و سنینه ین هرما خاکور که 44 جاران قادن مجه گرگاشه دیرشه گره کن گره زنگل این هرما گاری 46 جاران قادم برخودانین شیلازه سر متینا درگلی ین هرما متینا نوت جاری دیسا قادم برخودانی این گره آمدیه و گره بهار این هرما شهید دلیل آروجاوای زاپه 513 جاران بگشتی 693 جاران بچکن گران توپ و اوبسان اف قادن گریلا هاتنه بوم بکرن ده دوامه ده داویه دجی قالا دستوردانا هیزن گریلا یالوان ایریشان دکه هپگه رادگینه ده دزانی 4 نیسان کامره کمو بسه یا کو داگر کران با آرمانجا چاودریه لقادا برخودانی یا کانی قریش هرما خاکور که بجه کری جالی گریلیان و هات امها کرن همان روژه ساعت 7 شفقی داگر کران ایریشی تونلین برخودانیین لقادا برخودانیا گری آمدیه یا هرما شهید دلیل آروجاوای زاپه کرن گریلیان بچکن نیو اوتوماتیک برسفدان داگر کران وکیدن همان روژه آنگو دیسا 4 نیسانه ساعت 13 یک نیورو داگرکران ایریشی تونلین برخودانین لقادا برخودانی اگری بهار هرما شهید دلیل آروجاوای زاپه کرن گریلیان بچک نیو اوتوماتیک برسوا داگرکران دا بویرنگی بود داخیانی 6 نیسانه یا ناوند راگهاندن و چاپمنی هپگه تکلداری ایریشین داویین ارتشا ترکا داگرکر و دستوردانا هیزن گریلا یالوان ایریشان بل اینها امی بری خو بدن برنامه که تایبت تلویزیونا مدیا خبری ده هات وشاندن میوانی و اندام کنسری و بر آکوما جواکین کردستان کجک مصطفی کراسو بو دروژه و ده نوروز قادن نوروز پیامش قادن نوروز بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک یا ریبر آپو هبو مصطفی کراسو دبیجه گلی کرد و نوروز ده نتنج بخو راخست حوله کل رجلات ناوین او پیشنگیج آزادی و دموکراسی ردکه وکیدن قالا گاونا آویتنا دولت ترکیه برانبری بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک یاری برا پوژی کرد. اندام کنسری و براکجه مصطفی کراسو د برنامه طایبه دا تلویزیونا مدیا خبری ده مجارن دروژه و ده نرخاندن.
bi berfirahî li ser wate û giringiya Newrozê û banga rêbera Poya Azadî û Civaka Demokratîk Sekinê diyar kir ku Newroza îsal lûtkeyek bû. Rastiya gel û Newrozê dizik hevde ye. Ji ber ku Newroz nirxê çanda bingehîn a gelê Kurd e girêdana wî ya azadiyê ye. Di heman demê de girêdan û bilindkirina jiyana bi nirxên xwe yên gelê Kurd e. Gelê Kurd di vê Newrozê de ne tenê ji bo xwe raxist holê ku li rojhilata navîn pêşengê azadî û demokrasiyê ye. Azweriya azadî û demokrasiyê, azweriya heq û adaletê û helwesta li hemberî neheqiyê ye. Ev di heman demê de îfadeya têkoşînê ye ku bi dahan salan hatiye meşandin. Her wiha ev Newroz nîşaneya girêdana gelê Kurd a ji bo banga rêbera Poya 27 Sibatê ye. Mustafa Karasu balkişan ser banga rêbera Poya 27 Sibatê û diyar kir ku diviya bû gelek tişt bihatana guhertin. Lê di vê mijarê de tu gav nehatin avêtin. Ev ji gumanan çê dike ku AKP MHP dixwazin çi bikin. Gelo ev pirskirêk û çekdanîna rêxistinê wisa ji rêzê ye. Ev ne pirseke wisa ye ku wiha teng ji rêzê û li gorî berjewendiyên xwe yên partiyê nêzîkatî lê bikin. Ji ber vê yekê em jî û rêbera Po jî li bendê bû ku hin gav bavêjin. Em bi xwînsarî nêzik dibin lê sînorekî vê jî heye. Endamê Konseya Rêvebera KCK Mustafa Karasu di dewamê de di van gotinan balkişan ser armancên tevgera azadiyê. Armanca me ew e ku di vê pêvajoyê de bikevin serdema têkoşîneke nû. Me got demokrasiya radîkal, xweseriya demokratîk. Di vê mijarê de paradigma me diyar e. Lewre di bernameya me de tu guhertin çê nebûye. Nêzîkatiya me ya ji bo çareseriya pirskirêka Kurd diyar e. Xwestekên gelê Kurd hene ku di vê neyên nîqaşkirin. Dema ev gav neyên avêtin, bi vê nevê gelê Kurd û dostên me ev pirs dikin. Hûn ê bi vanan re civakeke demokratîk ava bikin. Ji ber vê yekê jî gumanan bixware çê dike. Rêbertî jî û em jî dixwazin vê pêvajoyê birêve bibin. Em dixwazin banga rêbertiyê şêmber bikin. Dixwazin kongreyê kom bikin û tişta ku rêber Apo di banga xwe de destîşan kiriye pêk bînin. Di vê mijarê de tu guman, tereddüt û nakokî bimeranîne. Em ji xwe bawerin. بلین ها امیجی در حق وی روژه ده با آخویم بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک یاری براپو یا 27 سبات کری هلبت او بانگ روژه ده و پیامین داوین ری براپو هنه سیو یک آدار روژه دویمین ها ججنه ده هفدیتنا مالباتی لزندانا امرالی هم ری براپو هم بگرتین دن ره پیک هاتبو عمر öcalan محمد öcalan ده هفدیتنا بریبر آپو را جی گرتبون 4 نیسان دروژبونا ریبر آپو دل خلفت یل آمارای ناوروکا وی هفدیتنه چند گوتن چند پیامین ریبر آپو را گهاندن اما در حق وان پیامان ده با آخوین وی روشا داوی ده با آخوین به حوالی خوی روژنمه وان زنار یلدز را بمرین ها هوا زنار دنباش بله هوا زنار نها سسیه نیسانه بشیو لخلفتیه د مهریجانا 4 نیسانه ده عمر öcalan آخوی قالا ناوروکی کر گو مجریبرا پورا گوتیه گل جتا جتفگراتا ج پارادیگماتا باور دکه لی جوی دولتی جوی دسلاتی باور ناکه ریبرا پوجی گوتیه گل د فکارین خود مافتاره او فکار چنه بنیریناتا ببیاتا هوازنار ام هنه کی قالا وان فکاران بکن فکارین گلی کرد دویواری دواری بندواریا ج دولتا ترک بطیبتی به دولتا ترک چه بکن نکه برانبری بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک یا ریبرا پو بله سری ده ایرو 6 نیسانیه روزنامه‌گرین هاتنه قتل کرنه سری ده حوالی می عزیز köylüoğlu Gülistan Tara, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin از به ریز و به حسکرین از وان حوالا بیرتینم ده شخصی وان حوالا ده همه حوالی می روزنامه وان کو قتل بودن از وان برزداری بیرتینم و دیسا دوباره هم به وسیله اوی روزی هم تینم بیراخواد و هم سوز وان بردوام دکن و هم شکاری وان و هدفی وان یک کیریشی پاشتا و ناگرن tabi yani demek ki peyvajı hatiye dest bekirim bu bangavaziye ki hat peşvazi kim bro gerek vi bine bir afaku
ev peyvajı ji ber xwe de dest pê nekir yan ne ji aliyê rêbera ve ne ji aliyê tevgera azadî ve ev peyvajı ji ber xwe de dest pê nekir ber ku peyvajiyekî êrîşan bû peyvajiyekî şerekî kurt li her çar parçeyên Kurdistanê dimeşiyan yani bêhtir li başûrê Kurdistanê şerekî dijwar li ser gelbeyên Kurdistanê de hat meşandin li Rojavayê Kurdistanê ji cephên Minbiç, Tişrîn, Qarakozak şerekî dijwar de hate meşandin û qetlamên pir dijwar li ser kesên sivîl, kesên medenî de hatin meşandin. Li Bakurê Kurdistanê êrîşên dijwar li ser gel hebû, tevgera siyasî hebû li Bakurê Kurdistanê. Di wê rewşekî wisa de bi bangewaziya çiqanbêjin Devlet Bahçelî ve ev pêvajû ket rojeva civaka Kurd û rojeva giştî aslında hem Türkiye hem jî rojeva civaka Kurdistanê bi giştî lê wekî ku destpêkirina vî pêvajê ev pêvajû nameşe yani mirov vî yekî dibîne gumanê destpêkî ku gelê heremê gelê Kurdistanê bi giştî ku li hember pêvajiyê hebû ev guman niha di roja me îro de çiqas mafdar e bi gotinê rêber apo jî xuya dibe ku di pratîk de tiştê xuya nake yani gumanê gelê Kurdistanê bi giştî ne jî gotin bû yani ji ber ku gelek caran di pêvajiyên wisa de Devleta Tirk bi şêwazên cur be cur xwastiye ji bo ku bikaribe demê xwe dirêj bike ji bo ku bikaribe pêvajiyê ji bo bercevendiyên xwe bimeşîne bi kar aniye gelek caran ev yek pêk hatiye gelek caran di dîroka tevgera azadiyê de wan rojan ser şaşeyan dibînin ser ekranan dibînin ku mesela di dîroka tevgera azadiyê de gelek caran pêvajiyên agirbestî hatine îlan kirin pêvajiyên diyalogê hatine dest pê kirin xwastine bi devletên beşên cuda re diyalog pêş bikevin hevdîtin pêş bikevin û ev têkoşîn birêbazên siyasî û hukûqî were berdewam kirin û dev jî çêkan werin berdan gelek caran di dîroka Kurdistanê de dîroka tevgera azadî de ev pêvajo hatine dest pê kirin lê her carî bi boneyên cuda bi sebebên cuda bi sedemên cuda ev yek hatine vana derxistin ev pêvajo hatine xira kirin ev kesên ku herî zêde ev pêvajo meşandiye gotiye ev pirsgirêkî min e û ev pêvajo bi gotinekî gotiye êdî ev masahatiye xira kirin yan agahî min ji tiştekî wisa tune hatiye têkbirin yani ji ber vî destpêkirina pêvajoyê de jî gelên Kurdistanê bigiştî gelê Bakurê Kurdistanê bigiştî bi Kurdê xwe bi Tirkê xwe bi Tirkmenê xwe bi gelek pêkhatiyên xwe ve dîsa li Rojavayê Kurdistanê bi gelek pêkhatiyên xwe ve li Başûrê Kurdistanê bi heman şêwazî bi tereddüt nîzîkbûnekî li hember vî pêvajoyê çêbû herkes gotin yani herkes vî pirsî kirin gelo Devleta Tirk di vê bangewaziyê xwe de çiqas ciddî ye ev yek ji me hat pirsin ez tê bîra min yani ne dur rojek ku daxuyaniya rêber apo ji aliyê heyetê hate eşkerekirin ji raya giştîre em jî li Qamişlo di nav gel dabûn û ev daxuyanî hat xwandin şûn de gel bi wî awayî pêşwazî kirin heval ev gavên ku rêber apo davêje gavekî pir bi nirxe gavekî pir bi wateyê jî lê Devleta Tirk çiqas ji vê gavê re amade ye ev pirs ji aliyê gel ve ji me hat pirsin wek ragihandin wek nêrîn ji me hat xwastin ku me jî di çavê wan de ev yek dît yani baweriyên vî gelî ji Devleta Tirk nîne bes baweriya vî gelî ji rêber apo hebû baweriya vî gelî ev yek gotin yani eger gel rêber apo vî gavê davêje illa pişt wî de tiştek heye tiştek ku heval dixwazin yani rêber apo dixwaze pêş bixîne pişt wî de ev pêvajoyek heye ku em ji vî yekî bawer dikin lê ji aliyê devletî we aslında ev wek tecrübeyekî ji vî gelê ra çêbûye ku ciddiyeta vî pêvajoyê çiqas were xuya kirin gavên ku were avêtin aslında li bendê bûn yani gelê me piştî bangewaziyê li bendê bû ku devlet gorî bangewaziyê xwe bikaribe gavan bavêje lê
tiştê ku derket holê çi bû tiştê derketa holê gav dereng xistin pêvajo dirêj kirin ji ber ku rêbera povî yekî jî dabû xuya kirin piştî ku ev daxuyanê hat derketin şûn da di nava hefteyekî yan di nava 10 rojan da hinek gavên şêmber werin avêtin mesajên ku nivîskî nebe jî mesela devke hatî ragihandin divê gerek pêvajoya siyasî û hukukî hata dest pê kirin lê heta roja me ya îro ev gavên ku ji alî devletî we were avêtin heta nehatiye avêtin dev jî wî berdin gavên ku ji alî tevgera azadî ve hatiye avêtin jî bersivekî erenî li hemer wî yekî nehatiye dayîn bersivîn devkî nebe jî bersivîn pratikî jî nehatiye avêtin misal tevgera azadî û hêzên askerî HPG navenda parastina gel agirbestekî îlan kirine li hember vê agirbestî gavadin ve jî di nûçeyên xwe de gihandin yani êrîş zêdetir bûne li hember gerîla êrîş zêdetir bûne li hember tevgerên sivîl ya siyasî a gelên Bakurê Kurdistanê êrîş zêdetir bûne her zêde mesela rojnamevan tên girtin siyasetmedar tên girtin parêzer tên girtin êrîşên mesela baroyên İstanbulê tên kirin kesên rêveberiyê di baroyên hukukî de tên girtin dixin zindanan da yani êrîşên ku were sekinandin şûna ku were sekinandin êrîş hîn zêdetir dibe ez li vir dixwazim şîroveyek jî bikim yani niha mesela li Tirkiye rojevekî hatine destpêkirin wek girtina İmamoğlu işte şaredariya İstanbul'u ya partiya CHP'yi hatiye girtin. Bes ev operasyon çıkası lehember vi peyvajoya yan çıkası lehember CHP'ye guman edeye. Gelek şirovetin kirin ku aslında ev operasyon ne lisser CHP yanjı ne lisser peyvajoya siyasiya dinama CHP yanjı peşbirka serokomari da tekirine. Esas ev peyvajo jiboy sekinandina xebatên meclisê hatiye kirin ji bo ku ev pêvajo dema were dest pêkirin tê zanîn ku CHP di meclisî de nikarî karxebatê ku di çerçeva pêvajoyê de were meşandin teblî be lê baş tê bîra me piştî hevdîtina rêbera po hat kirin bi heyetê ve heme piştî wê heyet çû bi partiyên siyasî re li hev rûniştin bi partiyên siyasî re li hev kirin gelek partiyên siyasî takriben hemû mirov dikarî bêje piştgiriyên xwe ji bo pêvajoyê de xuya kirin û gotin ku ev pêvajo dema derbasî meclisî bibe em bavayekî erenî dikarin tevlî vî pêvajoyê bibin çi biryarên pêwîst danî siyasî û hukukî de pêwîst be em ê piştgirî wan biryaran bikin lê piştî ku bi girtina Ekrem İmamoğlu ve mirov xuya dibe yani berçavê mirov xuya dibe ku aslında ev pêvajoya siyasî ku pêwîst bû bihata destpêkirin bi girtinê wan hat sektekirin yani wisa hat enge asten kirin îniha yani Türkiye bigiştî bi destê desthilatdariya AKP pêvajoyekî yan jî hawayekî wisa hat avakirin ku edî tu gavên siyasî mirov di meclisê de yan di nava partiyên siyasî de nikarî bavêje îniha di hawayekî bûsa da çawa ev pêvajo pêş bikeve çawa dikarî mesela rêbera po bangawaziyên din bikaribe bike yani rêbera po digot ez karim ev hêzî min heye ku ez vî pêvajoyê derbasê qada siyasî û hukukî bikim piştî vî bangawaziyê tu pêşiya siyasetî hukukî bigire tu parêzaran bigire tu baroyên hukukî tu doz derbarê wan baroyên hukukî de veke û tu yargı yani dadmendî tu pêşiya wî bigire tu nehêlê karê xwe bikin û tu aliyekî din de jî meclisê bihêle bîne rewşekî ku nikaribe karê xwe bike evî çaxê bangawaziya rêbera ku ku derê ma çawa bersivekî bangawaziya li hember rêbera ku were kirin taybetî gelekî qalavê tê kirin heta niha bi tirengî di şert û mercên
ریبر آپو ده تو گوهرتن نهاتی کرن تکلداری وی که ته آگاهی جی نینه هری داوی دما کو محمد اوجلان و عمر اوجلان چون ان تکلداری گوهرتنا شرط و مرجن ریبر آپو یل زندانا ایمرال یجیش خو تا آگاهی دوی واریده یعنی هبونا بیرنگی جرای گشتیره رانه گهاندن نگوتن یعنی هیجی او تجرید دوام دکه تکلداری وی که هی تگاو نهاتی آویتن یعنی مروف کاره وی که چاوا بنرخینه به تایبتی مثلا دوام کرنا تجریدی و پرگالا کوکا پرگالا قرکرون işkenceye imraliyeti بناف کرن tabii rehber pod bangazi o kadar ticari şartın revşin xey şahsi nexist peşiya tu şarteki ditir şarttan yekemin god ez dikarim siyasi ve hukuki rehber ve ecbu çareserkirini rola xwe bilîzim lê wek tevgera azadî wek gelê Kurd wek gelên azadî xwaz ya Tirkiye û rojhilata navîn bi giştî jî her tim viyekî anî ziman azadiya gelên heremê demokrasiya welatên ku em tê de jiyan dikin girêdayê rewşa fîzîkî ya rêber apoya ev yek wek şartekî gelan hatiye li pêşiya dewleta Tirkiyeyê niha dewleta Tirkiye divir da çi rolê bilîze pêwîst e tiştekî ku ji bo pêvajo bimeşe divê gerek ev erkên xwe pêk bîne işte mafê hêvî hat pêva rojevê divê ev rojev tûjarî nayî sarkirin zaten di rojeva gel da rojeva têkoşînên rêxistinê têkoşer da ev yek her tim di rojeva sereke îl pêşiya hemû tiştê de ye û eger ne ji bo aliyên PKK da mirovkarî yekî bêje ne ji aliyî KCK ve ku rayedarên PKK û KCK her tim wekî şartekî serekevî yekî tînin ziman ku şart û mercên rêber apo ji bo tevlîfûna kongreyê fesihkirinê divê gerek were serrastkirin ku ev kongre pêk were tê ziman divê pêvajî de tu guhartin çê nebûye ji aliyê rewşa fîzîkî ya rêber apo da niha eger ev guhartin çê nebe ev pêşketin çê nebe û ev gavên pêwîst ji alî devleta Tirk ve neyê avêtin ji alî gel ve ji alî tevgera azadiya gelê Kurd ve û gelên heremê ve çi hêvî ji vî pêvajiyê were kirin yani tu wek hêzên leşkerî ku tu bêje pêwîst e çek bidayne û agribest îlan kiriye û tu êrişên askerî li ser wî pêk bîne êvî çavê ev hêz çawa bikaribe باوری خواب تبینه کو چکین خواب برده چکین خواب داینه یعنی تو چی باوری دیدی وی هیزی یعنی او هیز حتی نه لهمبری تا تیک نچیه او قصالن تو لهمبری وی شهر دیکی و تو حتی نه تا گاوک جل پیشیاوی نکاری بو سر بخینه و او هیزه که بوی شیوازی رغم بنکتنی هر کم لهمبری تا سرکتنی آوا کریه زوزو بهیسانی چاوا بیکو garantiye ki evlehiyetine ve bir peşiyate çek dayne. Yani ev duri aklane, duri aklin tekoşinane, duri aklin şoreşgeriye ku şoreşgeri ki bir şevazi bir ve çeki ha dayne xod teslimi bike. Yani divir da te xuya kirin ki aslında bir kahve var ne lehev kirin ne le işte çareseri te gerandın. teslimiyet te gerandın. Devjiberdana tekoşini te gerandın. و PKK جی دیروکا تکوشینا خدا وی اثبات کری که تجاری تسلیمیت قبول نکه دوجبردان تکوشینی قبول نکه ریبر اپو دبیجی ازی تکوشینی درباسی پیواجوی کی نو بکم خاده کی نو بکم اب ریارداری ریبر اپو دا خویا کرن د پیام ریبر اپو تکلداری و بریارداریش خو نه اف قاستش خوتن توی ویجی بریارداری ریبر اپو خویای یک عمر جلان دماش تلویزیون مرجی آخوی قالا جدی بونه کر کو دولت عالیه و مسئله عالیه کی و مسئله جدی نسبت به قالا ورگرتنا تدبیران جی کر جناوروکا نرخاندنا ریبراپو وکیدن محمد اوجلان جی یعنی özgür politikayı آخوی پیامین گرینگ دیوالده دواری بیلیارداریا ریبراپو یاج بو و بانگی و پیواجوی آخوی ریبراپو گوتیم لسر یک راستن عالیه ما وشکستن نابه می حتی داوی ببن لی دبکو عالیه دولتی و ببته در حقی ویده چه بجوازنا بطیبتی خالک پر گرینگه دواری بیلیارداریا ریبراپو یا هم ریبراپو هم جی
jî partiya wî tevgera wî ku yekser piştî wê bangê yekê adarê ew helwesta xwe ew sekna xwe nîşanda. Bele. Dinirxînin yani dîroka têkoşîna 5. salê tî nirxandin ku ev têkoşîn bi ciddiyetekî çawa xwe gihandiye wan rojana têkoşîna xwe gihandiye vî aslî xuyaî ye ev ji rêxaza rêber apo a têkoşînê xuyaî ye rêber apo di têkoşîna xwe de pêşengtiyekî pir ciddî pêşengtiyekî pir bi dîsîplîn pêşengtiyekî pir bi biryardarî û pêşengtiyekî pir bi armancî wa girêdayî meşandiye tu carî gotinekî ku kiriye nexwariye û vî gotinê her tim ji bo ku bikaribe ser bixîne têkoşîna xwe meşandiye siyaset ev qada siyasî da jî be ev qada askerî da jî be ev qada dîplomatîk da jî be çi tevgera azadî be û çi jî rêber apo ku rêbazê xwe derbasî vî têkoşînê kiriye tu carî di vî alî de lewaziyekî nehatiye nîşandan bi kompleyên navnetewî di dîroka cîhanî de mînakî wî nehatiye nîşandan li hemberî wî hatiye pêşxistin lê rûmê wan kompleyên ew qasmezin jî tu carî rêber apo di têkoşîna xwe de dîsîplîna xwe lewaz nekiriye ciddiyetê xwe biryardariyê xwe lewaz nekiriye ne teslimiyetî ji bo xwe qebûl kiriye ne jî gavekî li gor berjewendiyên gel nebe avêtiye di roja xwe ya îro da jî ev tarz ev rêbazê rêber apo û rêbazê têkoşîna azadiya gelê Kurd bi berdewamî xwe dide nîşandan mirov nikarî bêje wela ez îro gotinekî bikim sibe gotinekî din bêjim yan jî rêbazê têkoşîna azadî de û rêber apo de ev yek nîne xepandin nîne demdirêjkirin nîne pêwîstiyên wî şêwazî di rêbazê têkoşîna de nayê dîtin yani ku hemberî xwe ez ê bixapînim bi rêbazên cuda cuda ez ê bi siyaset yan dîplomasî bimeşînim ev yek di rêbazê têkoşîna azadiya Kurdistanê de nîne û hatta niha jî ev rêbaz dimeşe di vê pengavê de jî di vê gavên ku rêber apo ji alî rêber apo ve hatiye avetin de jî ev ciddiyet û ev dîsîplîn tê xuya kirin ku ev yek ev pêwîstiya guhartinê di têkoşînê de demek ki dirêje ev tê ziman ji alî têkoşîna Kurd ve jî ji alî rêber apo ve jî tê ziman ku ev pêwîstiyên wî ji salên nodî wa dest pê kiriye ji xezeten rêber apo dibêje yani PKK êdî gîştiye rewşekî ku xwe dubare dike têkoşîna xwe de pêwîstiya wî ya guhartinê li dervê pêvajoya çareserî ji xezeten dest pê kiriye û pêwîstiya PKK dixwe de dibîne ku rêbazê têkoşîna xwe ji bo serdema nû ji bo hezar salên nû milenyum dibêjin yani gorê sed sala 21 têkoşînekî bê hempa bimeşîne rêbazên xwe de rêbazî rêxistin kirina xwe de biguherîne ji xezeten gerîla vê yekî pêş dixîne têkoşîna xwe pêş dixîne gelek caran fermandariya HPG vê yekî daye nîşandan ku gerîla bi rêbazên sed sala 21 xwe bi rêxistin dike alî teknolojîk de alî rêbazî şer de û ev yek gor siyaset jî gor dîplomasî jî were ava kirin û têkoşîna siyasî jî gor pêvajoya sed sala 21 xwe nû bike dîplomasî jî bi vî avayî dikare xwe nû bike qadên ragihandinê qadên cûrbecûr a têkoşînê dikarin li gor pêvajoya sed sala 21 rêbazên xwe biguherîne ev li dervê pêvajoya ku bi li hevkirina devleta Tirkiye were meşandine yani pêvajoya guhartin ne girêdayê pêvajoyekî ku işte çareseriya bi devleta Tirkiye were pêşxistine ev pêwîstiyekî têkoşînê ev pêwîstiyekî rêxistinbûyîna azadiya gelan e a herema Rojhilata wa navîn bigiştî û ev pêvajo zaten bi vê nevê wê were meşandine lê rêber apo dixwazî vî pêvajoya guhartinê têxe nava devleta Tirk de jî û devleta Tirk jî bi guhartina têkoşîna gelên azadî xwaz ve xwe biguherîne û bikaribe li sed sala 21 de rojekî ku herî zêde li herema Rojhilata navîn şerên hegemonya tê meşandin de bikaribe têk neçe
Yani devleta Türk ev buqajı dibine eğer ev guhartin dinava devleta Türk da peş nekeve ve İsrail liber deriye. Xateriya devleta Türk bu dibine liber deriye xavek İsrail Gireday vî pêvajoya rêber apova da dest pêkirine. Eger ev pêvajo bi ser nekeve li herema bigiştî, li herema Rojhilata navîn bigiştî, xeteriya hegemoniya ya İsrailê li ber derî devleta Tirke ihtimale ev xeterî perçebûyîna devleta Tirkiye jî rê li ber veke. Yani rêber apo gelek caran vî xeterî daye pêşiya devleta Tirk. Eger devleta Tirk çi li Sûriye ve yani Rojavayê Kurdistanê ve çi li Başûr û Iraqê ve çi li Bakur û Tirkiye bigiştî ve bi Kurdara li hev neke gorî pêvajoyê guhartinê zihniyet û guhartina siyasetê di nav xwe de pêş nexîne û gor vî pêvajoyê di herêmê de siyasetê xwe ava neke bi siyasetekî ku Hakan Fidan dimeşê ve dawiya Tirkiye wê perçebûnî ve belavûnî ve rêber apo dixwaze pêşiya vî perçebûnî bigire. û devleta Tirk di vî mijarê de çiqas ciddiye divî gerek divan demekî Kurd da bide xuya kirin. Wekî rêveberiya KCK jî du êvarê birêz Mustafa Karasu da diyar kirin. Wext ne ewqasî berfirehek û mirov li benda herkesî bimîne yan li benda hinek tişta bimîne. Rojane pêşketin çê dibe, rojane guhartin çê dibe li herêmê. Em dibînin işte îro İsrail gav bi gav dixwaze Sûriye pêş bikeve. Li Iraqê Amerika hêzin hegemoniyayên cîhanî dixwaze li hember İranê gelek gavên nû bavêjin. İşte îro daxuyaniya İranê hebû fermandariya pastaran digo em ji bo şer amade ne. Yani şer gihîştiye li ber derî İranê. Sibe du sibe ev şer li ber derî Tirkiyeyê. Devleta Türk eğer viyeki rast puxine û bi bangavaziya rêber apo rast fêm bike divê rojek ji rojan zûtir gavên rast li gor vî pêvajoyê bavêje. Di pirsa yekemîn da ve got işte gel çima ji vî yekî gumana dike ji vî yekî guman dike yani devleta Türk gavên xwe navêje. Ew qas lez pêşketin çê dibin, ew qas lez guhartin çê dibin û devleta Türk şuna ku xo xilas bike şuna ku bikare mesela be Kurdara lehevkirinekî bike û aştiya ava bike hîn li pê fêlbazî û xapandin û demdirêjkirinê digere gel ji vî yekî guman dike. Li Rojavayê Kurdistanê jî niha em li vê derîne em hem siyasetmedaran ra hem rayedaran ra em li hev dike rûdinin em buwan ra nîqaş dikin û gel ra danûstandinê me heye gel vê derî dibêjin rayedan vê derî dibêjin em ne bê alternatîfin. Îro eger em agirbestekî dixwazin li devleta Tirk ve çê bikin eger devleta Tirk vê agirbestê nerazî be û hîn jê aciz be di daxuyaniya wî de jî aciz be ku neyê ragihandin jî raya giştî re wî çare em jî ne bê alternatîfin yani Rojavayê Kurdistanê gelên herêmê ne bê alternatîfin. Viyeki hem siyasetmedarın heremi hem de gelin ve heremi il Rojavayê Kurdistanê ve Kur Rojhilatê Sûriye pir be eşkereyî dînin ziman. Mesela me hekî têr û tîjî derbas kir. Mesela Newroz hat pîroz kirin, Heştê Adarê hat pîroz kirin, herî davî çarê Nîsanê bi girseyekî û bi coşekî mezin hat pîroz kirin. Ev yek pir be eşkereyî hem de peyamên ku di axaftinên wan şahiyan da hatin xuya kirin, divan peyaman da jî derkete holê hem sloganên ku ji alî gel ve dahate ava kirin avêtin hem jî alên ku ji alî gel ve hatin hildan pir be eşkereyî di da xuya kirin ku gelên herêmê ne bê alternatîfin. Hatta davî li pê çareseriya rêber apo ne li piştgiriya çareseriya rêber apo dikin bangavaziya rêber apo hatta davî lê xwedî derbikevin lê eger ku devleta Tirk wateya vî bangavaziyê nas neke û li gorî giringî û ciddiyeta vî bangavaziyê gavên şêmber navêje gelên herêmî jî ne bê alternatîfin û dikarin bi rêbazên cuda bi rêbazên siyasetên cuda dikarin alternatîfê xwe ava bikin û li Sûriye û bi giştî Kurdistanê jî
alternatif ve ava bknas karın niye ki rahatı karın bejim. زۆر سپاس نرخانەکە بەرفرە بوو هێجا بوو خوا ئەمێ بشۆپینن بەهەورە ڕێڤەچووینە vê pêvajoyê bi taybetî ew fikarên gel her ئەمێ behsa wan jî bikin ser ekranên xwe mala te ve hevazinar ji bo beşdariya te ji bo ku te wextê xwe ji merveqetan her hevî Spas las rêz ji bo temaşavan ki her hevî belê temaşevan hêja niha beriya ku min nîv rojê bi dawî bikin hevalê me dibêjin weşaneke me zindî heye بله حجد آداره هفسروکی بره یه پارتی جیان آزادی کردستان پجاقی حجی احمدی لآلمانیا جیان خوش دستابو چوبو سردلوانیا خوی رو جنازه سلیمانی بر به بنار قندیله و جای قندیله و هاتو غور کرن نه دیمن سر اکرانین و آوای کی زندی جچای قندیله جنازه حجی احمدی ولات پاریس سیاستوانی هیجا به مراسمك تي غركرن ديمن انها سر اكران وجه سليماني نه المزقفتا احمدي حاج علي الفيدري مراسمك هاتل دارخستم توليبونا مالباتين شهيدان ولات باريز و ازادي خوازان جنازه بر بگورستان شهيدان ابنار قنديله و هاته ريكرن هفسروکی بری پارتیا جیان آزادا کردستانی پژاقی حجی احمدی 84 سالی بو حجد آدار 2025 ده انجام خوینریا میجیده لباجار آلمانیا کلنی نخوشخانه کولید هات درمان کرن جیان خوش دستابو چوبو سردلوانیا خو حجی احمدی باشور باجار روجلات کردستان اورمیه یک جی کسین کو د سال 2030 ده پیشنگی جاوا کرنا پژاقی رکریه احمدی کوزیدتری 40 سالن آلمانیای دیجی سیاستوانی ناسکلین تکوشین آزادیا کردستانی بو حاجی احمدی جیانا خویا سیاسی کلیکیتیا خواندوانین کرد کل اوروپای هاتا وکرن دادست بکرن لپارلمنتویا کردستانیا سرگونه هفسروکاتیا پژاقی کنگره تویا کردستانی کنکه دوماند حاجی احمدی بخباتین خو تفکارین مزن لیکتیان توی یا کرد کر به وی رنگی آگاهی جی مخواست امبوار پار و بکن وی ببیر بینن وی ولات پار سیاستوان هیجا وی تکوشر هیجا یج بو دوز آزادیا کردستانی امین ها خاطر جو بخوازن هلبت و دیمن مراسیما بله و دیمن مراسیما قندیله اوغر کرنا حاجی احمدی هفسروکی بری پژاقی سر اکرانین و به چه مجارد ناوا هر دو بش نیوروژه درکتن پیش و دیسا آگاهین داوی جوالت جدر وی ولت نوچه بویر آگاهین برفرهتر جوالت جدر وی ولت امیش بو برهف بکن ساعت 17 دبلتنا خویا سرکده بریه حوالی خو رمضان ölçen جوار راگینن بخاطره